Without pressure. Is it here? Wese wala wambe pressure nona atombe yani kweza nenda umidi. No wamba otherwise ndio go. Ito wa TBT. Ito wa throwback that. Throwback that ni mo nai. Andu mayale wa muthenoyo. Muthenoyo ni wa ile kusomethia mwithukizia na ito muno. Ni muthena wa. Teo uli ala amundu lilikana. Undu waika. Be mundu lilikana undaike kulilikana emuko. Be mundu kulilikana emunini. You know what ito get our template. Our TBT. Throwbacks. Tukazia tuenda skulu. Tutaiyato. You know tukazana tunayato. Ondo twahiwe na zimoito muzee wa ukunao wakati wo ndio no muzee wako ni mama kae mwa na muzee wako ya muzee ungiwa kwa bandu kana ako kuna kwa ile kwa ni wa oka na nukiwa hiyo tisia namba ngokoa ile ndio utondozia mana no yo hata aigwejo thela wenda kuthela na au viti abaluka aigwenda mangire na wenda umbua moyo ndiye ani wewe gwejo thela wewe gwejo you through back ye ndege na ilo twelo mana ivyetu ina hakuna mwithukizio longi munini pe mundu muku pe mundu elezia mundu make alama mateni akatana muno luke mutumia elezia maana hivi yumundu ni ngolilikana 63 toka saiwani ingala huduma ndezi nigona no ye blood ya kwambe no ye matu is it 63 ukithia ekitotania ndo ngolilikana njoko miaka ukithia tumia laki mabindeti ndo anali kuelezea ekitoko no ne kumotive kandi kukwekana motivation motivate ukethia ikitoko ne thiondo waileka ina ila no musala ako wambe na cia nindila we nambi yosip anga sako yetawa ukelaiteri sako muna sewi yende ya bana do yengale akwambe landloba TBT be ungenage lakini we mwene gukone kana bangiete na ngiti TBT yani nikita kumotivate be ungenage ukuzia ziu kama yu na ndita ne wewe kwa ngelesi ndo wewe kwa ili hata alakwa kienge katika peke kama tumero maishani mambo ingine ya Mungu maisha mama la weka peke na kuandisi kila mwana nataka wangili na bindazo usitimu zala ni tipu bindazo ngili ngili na ngili ya nazia zio bonde sababu na gugu ndo anangangili ya Keneo nakano kunenda zipo mimi twako na zimu ya mbuzi na hiyo alabu ina nebisa kwa nina kinata by the way bisa ni iti ya wapo sio kulilika na jabala wa bitisha maisha unaona ba mozongo wetu aka Sandra na meeting ya mwezo ila waenda kweze anikana atia ana ala baina momali ndia na mile ndo kuminduka Abite wabune kutiwa mali. Eno ndo levi. Ubona yo.
One mwanao. Mwana wewe ndio. Mwanao. Oe monini wako. You oitala grupa. You igitu yebo you. Please. Ekawalikana. With rumba to monde. Eka motivate. Oka motivate monde. Eka ndo ko mundu ngo. Although no motivation. No motivation. No motivation. No kuonya still ni wele otumia neza opportunities na wagwata. Na ni wele kuhibanga. Ne wiye ilakwa okagwata mundu okukwonisa undu waba uleiye. Immediately. Nikanoba ulunesa yu. Ndo ndo nyambe nivenja akonye undu waba uleiye. Manda mundu ngiakonye bala abalokiye. Yes. You see a lesson important in your life. You know waba uleiye. Omuntu notona kuwa the successful businessmen. Atandi the ala successful or more kamba. Atandi the lot of that was successful or kamba no. Atandi the ala nema weta okay. Mulaisi. Yes. Yeah, asuo. Jambasi. Na ndo mamu thembozu. Yes. Omuntu ni kuona mundu sio tolele na ngale kumingale miongole kana branches yana tsia supermarket. Lakini ukaema kwamba kwikulia hii alizovika huambile ambile nondo ndo mtu na kuna generation ni kwenda obika bau kwenda kwithia bau yani wenda wike kukilwe muge kwilela withia wena mali na bau ne bonge yu kuongelekela kune bonge yu na corruption yitakathela na depression depression by the way nondo wenganga no gazi gendo ndo ngona mafanya mpaka ambio na bonde bola la yuma bonde bola la yuma hata hivi bonde bola la yuma mundu mukoma na neni na keneza neno na kene pastor akule no kwenda twawe mundu mwamuthemba mwao elesia ewa pastor usuwa elesia na muka uno mundu usuwe na mkosu na wao ndo waomba mundu umeolo kwenda usinoto anete na ona no ndo ye ona mundu mukalelo mundu mkosu no uso ekana nake nikiveti tene endoka ususi challenge Kito zizi ndo raza challenge accepted. Waona video kaza challenge accepted. Ambe akivalua chakuzo sia. Ekana na uso. Ambe akivalua. Yes. The TBT ruba class. Tuikabiosa tu otaya kupost pizza otaya kuwe. You know, no, it's challenge. It's challenge. Yes. Yolo maisha maitu yolo live hito. Saa 10 tutaka miongelea Monze saa yake ile masa nje na adhiari nyeneta waboni. Uno wakizeko kizake man official public no isimeka mukamba mjanja.